Axkan quema, timokuayehyekoa yotikasi kakin otiktemoaya. Uan axkan, Sapanoa mitzpaktia. noso uelis amo. ¿Ken uelis tikmatis melauak tlasohtlalistli? Moneki tikmatis tlen kihtosneki ijkuak ika mitzpaktia. Itla tikmachilia, uan tlasohtlalistli tlen melauak. Ijkuak mitzpaktia san ika tlen tikita. Mitzpaktia ken mota uan nochi tlen kichiua. Pero ualeua, amo melauak tlen tikita. Pero tlen kihtosneki ijkuak itla tikmachilia. Kihtosneki tikneki tiyetos iwan ika, san porque ijkon tikmachilia. Ualeua ika sapanoa mitzpaktia. Uan okse tona, Okse mitzpaktia. Ijkuak itlah pewa tikmachilia, uelis tikitas ken tlasohtlalistli tlen melauak. Pero tlen tikmachilia, san panoa. uan amo kuali kisas. Iknon, ken uelis tikmatis kox melauak tiktlasohtla uan nochipa iwan tiyetos? Okachi motlasohtla, ijkuak kuali mowika. Tekiti chikauak uan kitekichiuilia totajtzin Dios. Primera los Corintios 13:5 kihtoa akin melauak tetlasohtla, amo kitemoa san tlan ye kipaktia. Ximokuayehyeku itech telpochtli akin mitzpaktia. San kawiltia tomi? Moyolpaktia ika alcohol? Tlen kineki kichiuas? Mochihchikaua kichiuas tlen okipehpenki? Noso san tlahtoa ika celular uan amo itlah kichiua? Uan ichpochtli tlen san tikilnamiktok. Akimeh yolikniuan. Kuali mowika inmiuan oksekimeh? Ken mowika iwan itatahuan? Moneki kuali tikixmatis akin mitzpaktia, maski nin uelis uejkauas. Iknon, amo xikaua mamitztlanili tlen tikmachilia. Xikilnamiki. Mitzpaktia san ika tlen tikita. Tikneki tiyetos iwan ika san porque ijkon tikmachilia. Pero tlasohtlalistli tlen melauak, Pewa itech tlen tikmati.